sizohamba phambili umsakazo ithetha FM right sisho kamnandi sithi isigqi sase-Afrika sithi nje morithito wa-Afrika noShadaza baba kaQanda ke unqulu ngomchunu macingwane untinza udayi ngoba umhlandla odla abantu engabadloma badla ngomzimba abantu ngisalwa insizwa unkonkonkonko amela kamela bese lapha nyathele ngezinje ngathi umphisha wento nampo namaxhasa bantu siqoke sasale Kapa saleni matata kanti umkhuloza lo baba nje mathatha ngethuthu wemebethatha ngekhuba lenkuzi kayihlehli hletha ngicamezelo konakala kakhulu ngibona lapha esidudla samnguni siyakhupha ngikukhuphuzo ithi hey madoda ha mina ngimazele endabeni uthi hayi mongamnikeza indaba hayi uyokushayela uthi hayi ubani yena uthi ini yona hey madoda ithi hayi wakhuphuka mama suka hayi bakuyeka ingoma la ithi le ngoma ngempela wengena uthi ke ngamlahla ngamiyeka ngoba wefuna sibe baningi wena ngifuna ukuyibuza isikhathi singabantu abasifazane ngathi vela bayezwisisa kahle indaba othi umuntu angene esithenjini uqala lapho inkinga ngoba mama ngicela ukufaka ngaphakathi esithenjini kalata cha kodwa bakithi ikuphi inkinga lapho ngoba phela yikho phela hayi mhlambe yimi ngedwa okay mina ngifuna ungichazele lapho ukuthi uwe wedwa okay angakatholi washe ngene mhlawumbe uthi uwe wedwa osithandayo yabona ngicela ngesicela yimi ngedwa ongasithandi isizathu mina singenza ngifile ngathi anganele ngathi shuthi ngame amazi ngokuba nawe uma ngabe umuntu uzwana nawe ehena so kusho khona ukuthi nase ufuna ukungifaka phakathi ke kanjani mama ngoba phela kuyenzeka ukuthi mhlambe mina ukuyithathe ngeso lokuthi ubaba uyangicabangela ucabangela mina wayangicabangela mina angasho cha ubaba uyakuthanda ngoba phela mangukuthanda fana ukucabanga into yazi inkosi umngami angeke lokho ebhizinisi lokho edovadovana newashing eyedwa ngaba fana gijime futhi ube umndibhodo ngaba futhi nangumntwana futhi fana ayoncelisa uyabona into eziningi so balekile ukuba nomsizi ngingacomplaina cha noma akudingi ukuthi uzocomplain kimi mina ngicabanga ukuthi ngifanele ngicomplain eqala kubaba ngithi baba hayi manje lo msebenzi soyangisinda so umningi kakhulu ngapha ngifanele nginakekele wena nginakekele abantwana nginakekele umuzi ngifanele ngize ngisho mina ngicela ngisho nina abantu siyacomplaina thina sizobona thina ngani ukuthi useyadembesa umngami la so ke ngimcabangela umama yabona kanjani so akuyithathe mhlambe kusoka namhlanje ngoba uthi ngehlo lokuthi awubaba kanele awuyithathe namhlanje ukuthi cha ubaba uyangithanda lensizwe uyangicabangela ukuthi hayi khona fanele ngibe nomuntu ozongisiza hayi ngiyawasha ngapha umntwana ngapha ngaba shushu thulanana ngapha ibhodo liyasha awucabange nje yonke lento angivilaphi asikisa ngivilaphi mina ngizovilaphiswa nguwe especially nasongilethela isithembu uzongenza ngivilaphe ngoba ngizothatha konke ngikunikeze lo musha ngithi akakwenze ke konke mina ngizasonga izandla ngibukele ukuthi izinto ziphelelaphi soyimosha manje phela wasonga kanjani izandla bengilokungenza kahle angithi all along ngiyenza kahle wena soya decide all of a Sunday ukuthi manje wena uyangilamisa kodwa yazi mama uthi ke mangabe ubheka ucwaningo lapha ke ezweni kuthiwa abantu besifazane baningi kakhulu ukudlula abantu besilisa lokho kusho kona ukuthi mabheka ngokocwaningo ukuze neneliseke kubalekile ukuthi ninabelane kuze nabanye abantwana bazothola phela ngoba manje wena mawuzofuna ukuthi manje uhambe wedwa abanye bona bawutholana ngiyathanda ukushare indoda ngiyabonga yes sizohamba ke la ngokuhamba kwesikhathi ke la umama uthi hayi ufanele nokuthi hayi yena ubona ngathi cha akanele madoda cha hayi mama wanele njengoba sina siyamcabangela singobaba madoda namhlanje bangiphuma nje lapha nyalapha ku men's conference in the conference men's conflicts akana mi conference noma ma conflicts kona lokho mina khona lapho ke baba ngizile ngithi yes thina sonda ma conflicts na uyabona bathi ngithi yazi yaqala phela mina ngikholela emakhaya manje ngizomuntu angishayela lapha kwemama mathona nje mfethu khona ntambama ngithi yini uthi hayi ngifuna base ku men's conference ngithi yini men's conference ngithi ngiyenza nesitsha azosibingana kodwa ama-conflicts waphela mina nginsizwa angidla ama-conflicts mina ngidla uphula
uthi hayi kodwa indaba yophuthu asikhulumi mina ngithi hayi uthi uyangimema mhlawumbe siye kumenzi cornflakes ngithi cornflakes sidla ama cornflakes ngitsizwa mina ngidla ama cornflakes ngoba mangiza lapha amabhiya uyazi amabhiya kumema umuntu lapha ngitsizwa nje baba qanda ngithi yebo ukhona amajola ngicela ukubiza mfana ntamba amasisi siyahlangana lapha singamadoda lapha sinemen's conflicts ngithi oh manje mina usho ngizosutha kodwa kulama conflicts uzobe kuba isiphakela wona ngibona ngidla ama conflicts ngitsizwa uthi hayi babaqanda ngekala ama conflicts asinthojiwa ke kopana bothana inhlanga ukuhlangana manje baba ngithi oh mina ngithi mhlawumbe uthi sizodla ama conflicts lapha yize nendish wena uthi conflicts alright okay injalo ngempela la ngifuna la sikhulume ngolinye udaba lamabhiya magama ngihora lesikhombisa na ngempela sifuna ukukhuluma udaba la kunodaba olishubile amabhiya ukukhumbula ukuthi singazalwa sonke wena amabhiya ke nawe mama nibe abantwana bomuntu yabona khule kamnandi ekhaya ngabe thu baba umfundisi namathu baba uyinyanga namathu baba umhedeni negama ethi umhedeni kuthiwa ngesisuthu umuntu ongangena isonto ongafuneni ukulibuya labelamba khona ngizosebenzisa so ngisho ukuthi ke sikhula ke ekhaya sinjalo sikhuliswa umzali kambe ke mabhiya ngifuna ukuthi ke ngesintu nangokuphila nje asabelwanga into ezifanayo lento ifana nomsebenzi abanye namhlanje wena useradweni omunye umfowenu ukwenye indawo yabona kanjalo omunye usebenza ukushayela ama truck kanjalo so la kunendaba ekhona ke la engifuna siyikhulume nawe ke emlaleli ekhaya kanye nani nginibuze lapha ke studio le indaba ngempela ezona lo mlaleli kunodaba ke lapha lokuthi ngempela ke manje kunensizwa lapha ke ikholelwa esintwini kanti vele nakubo yakhula kukholelwa esintwini yezwa ke mama ikholelwa esintwini ekha kushisa impepho kwenziwa yonke into yabona angazi ube nomshishizo othile lapho wenzakalani lapho mina ngiyawutla madoda angazi inkinga ikuphi manje na umshishizo bangithakatha kinana ki system ena ya bona re sebedisang ya di headphone ma iyo leyo hangizwa nje ngithi amadoda seqalile sebengiphinda athi awu ngebalume sengikhipha into zami lapha esikhwameni ngithi ayisengenze ngidumeni yena kisebenzisela ngwana nami sebenzisa leboko solena nake tla kaoli ka ungikhiphise nami lapha mabhe wenzekani nanga imali kashi angazi awubhe ofe uwesibani hayi usixolele emlaleli ekhaya kunendaba efanele siyilungise lapha ufike kwenye indawo mabhe ke sibhekene ayikho hayi ngitsithwala ne hayi kamona enami nathi kama ngikufise kamona ngwana hayi ake silungise emlaleli ekhaya ake sikhuphuke kanje ke siyilungiselela laba siyabuya siza kuwena sobuya size kuwena ngifisa ukusidingide ke la ngempela ke ngitheke ekhaya siyakhula sikhule ngoba sengichazile nje ukuthi ngabe kuthiwe ekhaya umunye nomunye unento abelwe yona so ke kunendaba ekhalazwayo ke lapha ke ewuthi kunensizwa lapha ke ekholelwe esintwini nasekhaya bekholelwe esintwini so ke manje ke abazali bakhona abasekho sebedlulile emhlabeni so ke sekusele ke izingane zakuleli khaya and manje into ebhlungu ke ngoba ngishilo ke enye ingane yona ke seyikholelwa manje ngenye indlela ukholelwa yona seyihamba isonto isebenzisa manje amanzi ayisahlangani nemithi azindaba and ekhaya la bekwazi ukuthi ekhaya kuyachelwa ntamba amathina sikhuleke mhlambe abanye bayachela abanye benze ukuthi abanye angisho kuyashiyashana abanye bachela ngemithi abanye bachela ngamanzi athandazelwe kanjalo so ke into ekhona ke la manje ukuthi ke umbono okuhlukene phakathi lona ke manje ke okuyena ke owesintu ngathi angazi ke ngokomnyaka ukuthi ungakanani ekhaya but ke abasamvumeli ke laba abanye ukuthi enze izinto ekhaya bathi cha la ikhaya kuzokwazi ukwenza lokhu thina sesakhetha ukuthi ke cha sihambe ngenye indlela so manje izindaba and manje abazali abasekho so into ekhona ke manje kuba nalombango ukuthi uthi lo kanjani ngoba phela nami kusekhaya la ngine right ukuthi ngifuna ngabe ngifuna ukushisa ngokushisa ngishise mangifuna ukwenza nani ngifuna ukukhuleka nikhuleke wonke umuntu so bona bathi cha abahana ngibafinke bana basebenzisa mriyana kabo ke basebenzisa ilaba basebenzisa umthandazo bathi bona cha lento lena yomuthi thina la ekhaya asihambisani nayo ize sikhule ngayo kodwa cha umuntu nomuntu unento abelwa yona yabona thina sabelwe manje ukuthi cha sihlukane nalezi zinto lezi lapha ngempela ke kube ukuthi ngempela ke siyahlukana nazo so manje ke bathi nalona ke fanele nashiye phansi angasayenzi lezi zinto lezi la eJardini manje umbuzo uthi eJardini la kuphi kanjani ngoba phela
ngoba nje sinje siyabafowethu nodadewethu manje sisenabazali senithi mina ngingenzi ukuthi ngoba nina senihamba le ndlela manje into engifuna ukuyithola lapho ukuthi ngabe ngempela ke laba abammisayo mabhiya ukuthi angenzi lento kodwa futhi iyakhula yenziwe ekhaya ba right noma ba wrong na wena ngesingabe abantu kini abafowenu noma odadewenu bacha yabona ke mabhiya thina ke la ekhaya ngoba nosokhetha inkonzo thina ke asifuni uze nabantu bezokhuleka la ekhaya thina la ekhaya sikhuleki siye sishisa impepho thina lapha indaba omkhuleko asiyifuni mokhuleka gcina lesontweni ngasilethela igubhu labazokhala la ekhaya lokuthi nizoshaya isikhalanga lapha ayizinto enjani Yawuqala ehlakile ngwana mme so kuyinto right ukuthi uvinjwe ekhaya uvinjwe abafowenu nodadewenu bathi ungasakwenza ukuthi watseba nawo ya ka nna ehlile ha le lapa la heso mono e bang ba ne ba phela ka tsela e tjena le nna ke holetse mono ke tseba go phela tjena mthwe kena mthwe motla ka hayi ngathi soyishiya apha ngathi sizoshiya apha ha ubona lena sikilahle manje somuzwa kanjani umlali le hayi story se sokodisang ka mona mathomo ya tale cholos e bang heso ke hotswe e le lapa le la batho ba sebetsang ka tsela ba sebetsang ka setso sa heso nna se ke hodile se ke nyetse se ke dula haka ebe ke kgetha ho phela bophelo be itseng mohlomong bona ba kereke ho ba le dikereke tsa rona di na le melao ba re fa dintho tse tshwarwang ho tswa ka rona ka nnete ile kerekeng e feng se ka motho ona kena kereke tjhe ka nnete ha kena matla ebile ha kena right ya hore nka ya mane ke tla ka tsentjha ba right hore ba na le right ya ho njwetsa hore ae ho tla ka mehlolo jwale ene lo hore ba nkhutlise ba ga ska kena ka tsena tsao tsena tsentjha tsena hobane hopola lapeng mona be singa yenzi into enje ne re sa yetse ntwitshini wena o tla ka yona o tla ka eng so ke dumellana le batho ba reng e mona ke hae mona re phela tsena hae mona wena o tla ka tsa strateng tse re sa ditsebeng ke cha mabhiya impela ushaye khona kodwa manje fanele sibheke into engisho ukuthi umuntu nomuntu unohambo lwakhe emhlabeni yeah so angeke manje akufuneka ukuthi manje ngesikhathi umuntu avinjwe ohambeni lakhe ngenxa yokuthi umfowethu yena or ekhaya ubaba kade 8 nami ngushodoza nginendima amafanele ngiyiphile ngiyethe hawo ntutsi angakabi nawo umuzi kusekhaya nami ngumuntu onikezwe namhloniphani into engiphiwe yona siphe izinto udula kae kana kwethu awuzala khona la ka umzini wababa lapha kaMajora lapha nabafowethu so manje mama shumane fanele ukuthi mina ngenze njani ke manje ngoba mina shuli ngenamuzi shumane fanele manje isiphiwo sami shumane fanele isiphiwo sami engasabelwe sona ngingasasenzi ngingasaletha abantu bazokhuleka la ekhaya ngoba nina shumane ngamanye amazwi niyangicwasa ayijwalo ngwana mme ho ya switch ka moetlo o tshi wa lelapa leo wena o batlala ka dintho tse tsheswang kapa o batlala ka dintho tse tshelwang ake sizumama ukuthi pathi mama uyizolenda ukuthusisa na ngabe ngizwe umbuzo wakho noma udaba lwakho kahle ukhuluma indaba ukuthi abadala sikhulu sonke endlini sikhuliswe ngesintu sikhuliswe ngesintu nasesikhula mina ngilast born lo omncane yebo ngiyahlala la esintwini nasoke angishift laba abadala bona baya decide ukuthi bona manje sebayaphuma omunye uyoba umzalwane njengomani isidudla omunye uyoba umwesile omunye uyoba omunye ezexisi kanjani then ngesikhathi sokuthi ngenza izinto zesintu mina la ekhaya laba abadala bayangalela ukuthi ngingazenzi bayangijwayela askisi kanjani bangijwayela kabi ngoba la ekhaya lezi zinto since zenziwe uma ngabe bona ziyabaphazamisa no ayikho ulalela asibekeni kahle bazalwane asibekeni kahle asilungiseni ayikho inkolo edisturba enye inkolo hayi mhlawumbe umunye ekhaya uphakamisa amadlebe ke manje ayikho inkolo edisturba enye inkolo wena ungakujabulela amabethe abafowenu siyakuzwa amadingane uyasonta impela nawe emabhiya kodwa ke lento sikhulumile lento kodwa ke ngoba usonta nje la ekhaya bese abantu besinto asifune isonto lakho la ungezi nalenkonzo abazabe barongo lapho that's why ngisho ngithi ayikho inkolo edisturba enye ikho inkolo shunga amazi uthini uthi abavuma abafowenu ungene nalenkolo noma bona beshisa impepho exactly angithi lempepho bayishisa ngoba bakholelwa empepheni manje mina angisakholelwa empepheni sengikholelwa kwento ethi sonto haske hanelanang hauna tumelo ekhahlano ngitumelo engwe kapa edisturbang tumelo engwe wathi ifuke manje mina ke ngumuntu ukuthi makushunqa lempepho ayingiphathi nakahle emzimbeni
wena ha isophatha hantle ke ka ho wena nakwe ho shiswang ho shunqiswang o kana ba phuma kancane mntasekhaya ke ho ke tjhonkere mamela ke ka ho ke tjhonkere ha lapeng ha bo rona re hodisitswe ka re shunqisa tse ntshangwane se go tlalang ka tsona tsa mo di etsetsa hobane ngisho like etsa plan ngwana me se ka tlung ka mona hobane le tlo le taba ngwana me na fana ngobesho fana wamukela ukuthi uwethu ushodoza yena usesikhethe lokho ujabulele nami ngokuphila ngendlela le tlo le taba na utlwana o bona le batho ba re lona le dumelo badimo wena o bo kgetha ho tswa o re jwale ke lo lata badimo jwale nna ke dumela ho badimo le gale o maka ngwana ka ha ono kena mono la pele la batho ba sa dumeleng ka badimo o le mong wena lo ngwana mono o dumela ka badimo sekhala 73754 uthina ba tlo tsa mo etsa ha o sta ya tshadi ngeke ngize ngiphume phela amabhiya ukhumba ukuthi wena umfowethu awusubaba wami awusumama wami so ngeke ngitshele ukuthi ngenzeni la ekhaya ngenzeni mangifuna ukuyenza ngizoyenza utsebe jwale mo ke na ka sekupisa metsi ya thapelo yebo right mong ebe motho wa moya mong a re ha ke batle moriana le mo hatlete when to be this thing goes back to bana ba ntlong ye 1 ha re tshwane bana ba ntlong ye 1 ha re tshwane o dula o kila wa utlwa ho thwe there's always a black sheep in the family there must be something like that ha itlo ba hostel ntlong eo ha ino ba hostel believe you me ha ino ba hostel lento abazali abasekho bafethu angicabanga ukuthi nase ngabantwana bomuntu sikhuliswe ngokuzwana nase ngithatha i-decision ukuthi ngithatha isinqumo sokuthi mina bafethu hey lento ubaba nomama abangikhulise ngayo ingathi seyangisinda nabantu na tsamaya yona o ya haha ngeke so hodile wena o nna bafethu tsamo e etsa 0630737540 wa utlwa tabe re buang ka yona ako kene mono ke go nako ya haka ha isofika akisoka ke bana le la haka re le mona ha re buisaneng bana beso batswadi ha bayo batswadi ha ona jwale ha bayo batho be ileng batho ba ntlonye ha bayo setse rona ha re buisaneng re le bana ba motho mfethu wena you believe in this nna se ke believe je le tlo buisana magano ntla le tlo utlwana ai tlo ba ntwa ba fogela ba goma tlo ba ntwa ba fogela ba goma ha se mathata ke tlwaelo ntona it's a normal thing man e etsahala hohle o fumana gore ka nnete ha re dumellane ka ntho e le nngwe mala sivumelana thulahle le nina kana ke mofuta o fengwa batho sa bolleng mazulu a bolla ho tshola kana ke nka shoroza Sotho for in ntho re bua nahana a lo bolla ha lo bolla o bolla kae Lesotho ka pa bollele qwaqwa Free State aba tswala ha bo mazulu mo sa bolleng le bitsa ntho ke ifana ndo isho wena usho force lento ayisukhuma izinto ezihlukene thina sifast umuntu yena oyisontelayo thina sithi vumelana umuntu isonto lakhe lingene ekhaya awusimfanga ngenkani esontweni mamela ke re felletse re 6 ka pa re 4 batswadi aba sa phela ka mazulu sure nna ke le shoroza ebe ke kgetha gore ke le bollo la Basotho ene ke tlotswela mo hae mo akere le nna ke na le ntho ke batlang go yetsa ke tlotswela mo so o tlisisa o le jwalo o lahla moyetlo le setso sa heno sa ka tlung Jalo batla go ba dumele ba buti wa hao go etse ntho mo. No lokho maphiya. Sahola ngayo. Lokho wena sokhuluma ngendaba yomthetho wesintu. La sikhuluma ngendaba yakho oqondane nawe ukuthi wena umabhiya mfethu ngoba ngishilo ngathi mina singakhulu namhlanje wena uyi-radio presenter. Omunye udrive truck. Omunye kufanele ayidrive truck ngoba wena wonke umuntu akabe radio presenter ngoba wena manje ufuna abantu beze radio. Ngoba abazali bakho bafuna ukuthi wena ube wethe ufela kunakho imisebenzi ngicela manje uyena yabudi kireke chomudla mudiyana hadi kopani mthetseni mamela mamedi ke batla bafana akhetha uhambo lwakhe ngoba ushodoza ezobona kamajona nawe ushodoza nesho ngeze example ngendaba yayo radio le benze radio ekhaya bazo babantu sebenza radio esondla ngeradio naye manje umndana ushaya truck athi Fabiani ngoba la indlela yazi ngitsini 06307375 siyabuya masibeka Mamet ha re hla akere o maphiya ke le lapa lena sure hae mona re hodisitswe ka hore nokushisa impepho re tshisa dimpepho sure wena first born kapa wena wa hlaileng number 3 yeah o sore a tshina bana be se ntho tsena na ke sa di sebedisa yeah ubizo lwami phela ke re o lo di sebedisa ha anginawo umuntu go tse re di sebedisa ke la peng ke ha mina shumanje mina ngibopheke mina into zami ezingalungi kulunge zakho wena ha o kwana mama siyabuya masibeka
Satha leyo ndaba kamlaleli lekhaya ufuna ukuyizwa kahle le ndaba zakwethu. Ngena kakhulu la. Ayike ke batla ho ene mamedi ha khona mamedi o ke a tseba lumela nna mamedi Ngeke mfethu. nna ke a tseba ba dumela le wena because wena o bota be reng ha tsamaya lo yena Awunandaba nomunye umuntu. Angikhulumi nomuntu onoyikwakhe la ngithanda abantu wayengayihloniphi into yami esengikhethile. uyayibo akisitso sa hayi bona ke thola pele ke hayi ngamhlonipha ubaba wazwadlula emhlabeni eshisa impemba zange menze nina sengizovimba mina ngubani nini angiyo udecide mina fanele ngivinje umzali wami hayi abafowethu ayini ngivimbi mina tula wa hayi mo kena mo mami tabe ya mola wa hae shotoza hayi bane batswadi sa ba tsamaile na ba etsa ntwe e tjena logo na tshwantse re latele nga sa ba tlo ilatela tshwantse a tswa ye ha o ga yetse se teng nna ne ke re o wa setseng a tsa etsa dintho tseno di etswa ke mme wa gona le ntate wa gona o lokile ha dule hae mo bana ba sa ba etsa tsa bona ha ba tsamaye ba ye ba batle metsi ya bona or ba di etse ko thuteng thabeng kwana ke lotsitse uthi ugogo uyangixosha ekhaya ke lotsitse ngiyaxoshwa kithi ha le tibeli emzini kababa mame kababa batswadi mame ngixosha umfowethu batswadi la mame indlela engiphila ngayo mina kanjani motho sa di etsa batswadi ba phela ha se ba hlokaetse go tla ka mehlolo bon ke hae mona hlompha la batswadi ntse le hae hlompha go ke heno mona ena o tla dula le ngwana wa lapa lena o etsa tse tswang lapeng he ba mo batla tla ka mola o lona le skela la invade lona o tla ka mola o mo it's fine ke hae mo skela invade ta bentaka a ke ntona ya o ntsele ke sona se se mothata ke sona se kenella ntonta asibona umlaleli uthini ekhaya Eitada so, ha e le gore jwalo so ka le ntho tsa hao tse ntšho so ke wa ba le motse wa hao mo lapeng la eso fa mo letsa hao ntate ha ije keo sama o thoma bophelo ba hao bo botjha kwa rona re sa le mo lapeng re sa phela ka system ele so wena ha o tele wa change no ya motseng wa hao re tla o tšhakela mono re tla o bona gore na o tšhentšhetse ntho ntse bjang danko Dumelang mifo. 2 years. Ha ka ketsa se tswang ke nna. Wena ha o sa utlwane le mpepa. So mo etsa ha ona ke tshisa mpepa ha ka mona. Ke na le lona ke Alright, umlaleli la ukhuluma enye indaba ke la sho kahle uthi mabhiya nawe mawuthi awufuni lento ngiyenze uthi uyangixosha ekhaya awufuni lento ngiyenze ngona uphume kuyozenzela lo mthetho lo mina phela nami kusekhaya lento fanele ngiyenze ngona uphume ke nawe uyozakhela ikhaya lakho ungazongitshela ukuthi ubaba wephila ngokuthi awume kancane wena usubaba umfowethu uhlala phansi nje ubamba umthetho sibona uqhamuka umlaleli hayi tabela mama hayi phansi ubamba umthetho sibona uthela umlaleli wethu ekhaya ke la lesikhathi Damen ka Theta FM ra la tamisha ka moshato mogolo wa Theta FM Fasen la vale ntho gole ke kushishano o beretere ke shana ka le batho especially la galela bana ba motho le family o sa ntse re lo kwane tsona ra tsore go jijwa ka tshi di hlola dintwa cause o motho ba le ntshele ya gore ne abutu o nya gore ke bele tumela a ka latele tumela mo la ke dumela ke ne le tumela ya I am postoleng ya mosango ka bona le moya so ntho go le go kushishana ene go bona o ka reng ka like ke tlo dintho di ya gore ne o ga tella batho ba bangwe le tlo utlwana yes tswa tene ke le sama ba ka dumela go ka tene ke la go ka tla se go le batho ba ona le mazarane ka montlo ene le bana ba mo ona le moya ka ba kopane le mama o ditse gona le moya ke tlo phutha matso ke ga ke tse a ka se ka beksa tsele a ba tlo go no pheta taelo tsa go ga botse no it's fine no fela lo mthuse wethe ntong a ke no khona umlaleli ekhaya ngiyamuza yakhuluma kodwa manje ubuya shaye ngabo le ndaba iyindida yona vele iyashaya mama ke ha ke na gabe potswela a gabe tsaka bo ile nngwe ke batla ile nngwe manje umlaleli ungena ashaye ngapha uthi umlaleli mangimuzwa la uthi asizwane
uthi uthi asizwaneni si-understandaneni yazo ngithini singabantwana bomuntu jiki futhi sekathi kodwa manje mawuke ushisa impepho kunabazalwane ngapha angisahambi kahle ngcono uhambe uyishisela kwakho sho manje bona maseyiphambele lento kodwa uthi asizwane ukuzwana okunjalo ukuthi mase ungixosha sho asazwani phela akayishisi angithi ukuzwana lo akayishisi impepho yakhe ngilonkhona ngumvuka wena ukadumela nangisengizothandaza nami akangivumele nami ngithandaze that's it awukuzwana lokho wena personal ukadumela mabona abakike mbadumela utlo wena ujolo ka wena ulizidutla watsho hayi wena una bothata wa chisa impepho ya hayi etsi ngaitsi ha chisa impepho ya hona le basabatle ntenu wa uvetsa ka wrong loyo wrong esibona uthini umlaleli ekhaya kusekhaya la yabona kwakho ungangitshela ukuthi ngingazuyishisa it's fine mara mona kusekhaya ekhaya kusemzini kababa ayitho bantwanela ulawo ekhaya imingada la kusemzini kababa mara awunamuzi anginamandla anginamandla ari marako antate ha sala antsale tje ya tshwere mola wa ntate o tla sala hae ke a leboha no umlaleli ngiyamuza uthi ngiyayimosha manje umabhiyi uyaqonda mina ngiyayimosha angiyimoshi ngithi mina anginawo amandla okuyokwakha umuzi so nithini ngalowo muntu ngenza ukuthi mosana uhamba kwakha umuzi ngoba wena uNkulunkulu ukublessile emabhiya wasebenza uyahola unamandla ukuthi wena lalela tabing bahloma mikhukhu khetla uhlomela akunamkhukhu lalela bafethu musana lento labafethu ukuthi emzini kababa uyanqosha lalelani mina emzini kababa lalelani uyaxosha ngoba ushodo wasezange abe namandla ukuthi akhumuzi sefana manje mina ngasenza izinto zami nami ezingijabulisayo ngenxa lokho nje ngifela ukuthi mina angibanga ngani nemali ukuthi ngakhumuzwa wami nami ngikwazi ukujabula so mina ngajabula la ekhaya manje ngicishe injabulo la ekhaya aningicabangeli makunjalo aningicabangeli ukuthi nemali njengani nizobathina bangihamba kwakho ngiye ngani kwami banginamali feza mawuthi ngifisitswe le batho ba thapelo fela ntlunyena motho kuo ke na ka ke setse khubedu o tshwere dinalete ibile wa foster o rebine akanimbizi wathi ngizothi hamu unethela abantu bakhe bazohamuza bodwa wena ke phuza ikhofi wena phuza ngababa lalelani ngababa wena phuza ikhofi nojikela abantu balabehamu isimple kabi lento le nje ilula kabi ungenaphi lapha asizanga la kuzokuloya sizela kuzokuloya la sizela ukuzoyenza lento uzosiza mina ezongisiza yawuthola mona batho ba thapelo a re dumele go metsi eng kae motho ko ona ga dikere tse khubedu tsa kene ka tlung he go tomakala phela lo go lo swetsa halangwa a go paletswe o feta tu tsene go pale batho ba tswa ka tlung hore ona o shapa mpepo hore ona na ke le twasane ke ba itsa re ke eng akangene ndawo akangene na hore ona ke mondawo ake hore ona ke mo Christ hore ona na o kena ha shem ngiyafana ha ona tumelo Yebo. e betere o fita ya emo yebo tumelo tsena ka fela musala ukudlala ngathi yebo ene ke tlhetho ya kgetho ona shodi Ke a mang. kgetho ke a mang le mang ha o batla o kena ZCC wa kena Ikela. ha o batla o kena apostola wa O kena ikela. ha o batla o kena roba wa O ikela. kena ha o batla ha ona tumelo e betere go feta tumelo tsa batho ba Time wa bang. bela. Ha ona batho ba reng bona ba tseba Jesu go feta batho ba bang ha tumelo tse ding di se tsa hata tse ding direct Thank you. rona hantle ona shodo tsa le Especially emzini kababa. le diketse tsa di especially emzini kababa re ntse re le bana ba botho mona re iketsetse kgetho Ah, mara and ha o etse kgetho ya hao yebo ungaphazanyiswa angapha awusweke ba bitsang gore ke di-twin plug yebo re na le bana ba bashemane bao re ba bitsang gore ke di-twin plug Yeah. e le ngwanangwanana a batle go ba ngwana moshemane e le ngwana moshemane a batle Right. yakhe tankitate sodi ke tla bua tse ding tse ngata mrek ke kodisa mona lakeside uzwileke mabhiya umlaleli uthi ha ke no change Mabhiya. mono wa
Mabhiya umlaleli usesheshi lelo yangiphazamisa mara nalizogcina ngikhiphe ngifuna ukuyizama futhi lokuyashesha. Mabhiya umlaleli useshilo mfana kodwa umzwile ngeke ngilongiphinda phinda. Ayasidlulele komunye. Asibona ukuthola umunye uthini bafethu inzima le ndaba. Ngizekela ha. Yoze qhoma isibhakele ekhaya niphila nodwa ngoba uthi understandani. Anifuna ukwamukelana le way niphilisana ngakho. Ethi ngibona umlaleli wethu umunye uthini. Mina ngasakazi. I'm sure it does. Uthobia alright. Yeah. Ngoba izinto zakho wena so nezinto zakho ufuna ukuthi. Hawu monkeys. Baba kaNtanda. Kunjani mama? Ejabula ukubona wena. Angisakwazi. Mama ngisakwazi. Nithi mina xa amathi umuntu aphume kanjani engenamandla kanti Mabhiya umuzi wakhiwa mahala na. Nix. Mwanami. Umuntu shodoza umfowethu somshayele simkolekela imali. Bese sithi mfowethu ngoba la uyasiphazamisa. Ngisizeni. Anengithi halfway ngiyangixosha nje. Bona ke hayi mona. Wa ka ba rutia ka ka. Ngingenamali. Re phela ka molao wa lapele. Cha, yokuphuma. Thubiya ngwane. So mina ngazenza into zami ekhaya ngenxa yokuthi nina. Yebo tshwetsa mehlolo ka ntle ka mona. Thubiya ngwaneso. Hore o mong hore a tla phumelle. O tlo tshwana la yetse this day. Hana ka mona ka ntlo enana e ho tumelo ya teng e leng ena mara hore ke tle ke tswa ke gone o tswella ka me ke fite mane Yebo. bana be se be le ntwe tsa hore ke tsamaye ke lo etsa thuteng Ha re hane ke heno mo. Ena go a go leleke. Mara re kopa se ka re tla ka melao e meng. mela ha ke tle ka molao Kapo ka setso se re sa no ha ke tle ka setso ha ke tle ka molao ke tla ka ntho e tlo nthusang e tla reng end of the day ha ke qeta o ietsa ke thuseile mohlomong he nka paka ka tsamaya mara for now a ke soka ke bana le bogoni ba hore nka paka ka tsamaya ke tshwana la iwetsa mo lapeng la ntate Yebo. ke tsa jwa Nampela ngala ekhaya. Phela ngizalwa ngesigangeni. entabeni angizalelwa ngentabeni Ngikhombe intaba. angizalelwa ngentabeni Ngikwazi ngentabeni na. hawu It is one of hayi mana haya ke ningibambeni Tata ka tsoma bitli. It is one of Tata ka tsoa. Yamthuseni. Emakhaya sikhula sazi ukuthi kahle kahle izinto zenziwa mana namhlanje sishisa impepha emakhaya lapho esikhulile khona so wena mawusohlala emzini wakho hamba uyozenza emzini wakho kodwa la ekhaya la sikhulile khona ukuthi sazi senze into kanje kumele senze leyo nto nobudwana la ekhaya noma basale sebangani bese ayingisebenzeli ke senze into ethile wena kodwa Akila yosebenza. Kizekile mona kusuquwe mo kiza jwa Usho kanjalo umlaleli uthi cha impela ke bakithi umuntu akaphuma ayekela indaba lokho esitshela ngento manje hey bafethu lento iyaxaka kona okay yaxaka amabhele ngisho mfethu ukuthi ngoba umjide lokethi yena okay ngiyazolensizwa ikhuluma iqiniso vele singakhula kodwa mina ngishilo ngathi ngisamile kutheni angeke sabelwe into eyodwa exactly noma ngawuzube nengane ezu5 Mabhiya khona enye ingane ezoba umfundisi kuwe khona ngeke izoba umfundisi ozoba yini kanjalo ozoba uDJ enye izoba ukuthi sabafethu ingafu lento ibonakala sengathi manje wena sho ufuna ukwamukela ukuthi lo mntanami ukhethe lo lubizo support umuntu or even umzali support ingane yakho kulelo ubizo eseyikhethelwe kulo uzophumtshela ukuthi nasengiphuma okay ngiyanqosha abantwana bakithi nithi ngihambe ngiyentabeni ngiyohlala lapha ngiphumelele ngilapha sasa bese ushodozi uyasilahla nizosho njalo bazosho ukulahlile ngwana mme kajeno ha sana taba le rona le lebetso ke lona le lahlile ngilitse ke tsamaya ke ethabeng le ntibetse lapeng la ntate e ga se ke ituletse mo ke sina taba le lona be ke bonala ke le satana bafethu fala o rata ha rena bothata le sosi empa Maska batla hore ha mona ke hae ora sela ba bile batla skip mona ke hae mona re hola ka se ntata go utlileng sona holla seta sa batswadi ba rona mo wa tseba ha o le ngwana o ka galla ntho ne be khubedu mara mme ha re tla bantshwa ke hae mona a re ntho ne tlo bantshwa phela umama akasekho man lento bathi hlukile uyabona umzali mayesekhona usaphila le lahla tlhompho jwale e ba jalo asihlonipho Mabhiya mfowethu ngiyasho ubizo la unonzo emetse asho umpetse mo iketse le teng antsa le teng mara kana ko yela ne ine sa gone ho
wetsang ho bonahala tlhopheo ya ka ne sa kgone ho bonahala because nona le batho bana bang protectileng bang bracketileng ha ba qala ba tsamaya ho bonahala jalo re mara batho bana bang bracketile hore ke skebe ka bonahala hore ke segwahlapa ha ba sa leyo ho etsalang se bona tsena nna le kae ho fetola molao wa ka lapeng ha ha itsamaye ha o tshintshula temane wa iri ha o tshintshula hona molao o tshintshwa uthi mlaleli evatole kuyaqashisa 150 umuntu akaphuma emqeshweni manje bafethu fanele ngiphume ngemqeshweni ngine ekhaya lakithi hona molao wo ku tshintshwa mara maphiya konke kusenziwa kule same lalala uzwe lesho sidudla lapha ke sakamnguni uthi sengiphumelele sengixoshileke ekhaya kusasa sengihamba mfethu sekimpumela yami imnandi ngisale ekhaya nisengxakini ke nawe uyatabalasa kusasa wena uma bengisawufuna usizo kimi ngingasakusizi bese uthini kimi nikoshile ngizokhuluma nahana mamedi nahana telanga batho ba tshesang mpepho ga tseba re le 6 jwalo rapa re le 7 ka wena re ikgokanya re ya go monyeitseng re lo khumama ka mono re buele ba fatshe wena o so re ntwena ha isebetse na ntloeleng wa tseba ke tsa mo yetsetsa ha ngwane so ha kana bothata le wena la ka yetsetsa mona lapeng e yetse ka moreng ya hao dumelang ho yona mara ska ba re jwetsa hore ena ya rona ena e ska sebetsa mona lapeng cha ngiphika ngaloko maphi wena phambanisa lalela ngiyamthanda noma usabe usiyavuma ke manje maphi uthi angiyenze iyo khona ekhaya la mona hanta hayi ukuthi uthi ekamereni noma use kamereni la makukwala ka moreng ya hao right it's fine hali njalo unna right into esishotshe nokuthi ngifuna ukuyenza ekhaya uska batla di piano uska ga setsa mola ke tla ngizonyaka ngey vala amadlebe wena ungafuna ukuzwa vala indlebe zakho nje kahle mina ngizoshaya ipiano ngale ngishaya icilongo engiyadumisa lapha ngifuna ukuphumelela nami njengani ke munati ke happy lapha engilandate isikhathala jare sizoqala mafana siqala kukithi la maphi ka moreng ya hao ene ka ke bona le 60 ke batla ba tla ka Ntatesha dawa Ngas dimela ka ntwa na ke ke be mnadi bana o lo boga se ka ntwa bona ngene topic ya yezo umuntu ekhaya futhi mnadi bayigijima kanjani bothata ba batho ba tseba more dintho tse ne di ba ntseng ba etsa ntho tse ne di tswa ke batswadi nna se ke tswile ke na le haka ke tswile ke phela ka tsile haka ke phelang ka yona nna ke bone ba re tsekisa ha ona le dintho mo hae mesebetsi mo hae ba batla hore re kene ntong ya bona kaofela mohlala ho tsheswampe na le wrong na ba batla go le rona ha re le mo hae re kene pepe mo kaofela bane ke ntho ba tswadi nna ke na tsa ba ba yetsa mara ba se ba re hapeletsa hore le nna ke kene mo ha ke nna ke phela ka selekele mara ke bona mo bana lo go tsekisa hore kena mo ntong ma o tla ntho o se buelle ntho ya ka hae e ka go njwala o sa ke ke bona ene wena yo spani aki re ma manje uyapi la ekhaya skaya kusekhaya ka fondo wenza siyenza la unesisewula ukubambisa bona ya kae manje nawe majwala kasebambisa nithi mina umuntu mabeze ekhaya thola mina ngishisibe bona ngipheke ngihlabe imbuzi awusagezi lutho wena umile nje wena ufuna ukupheka lapha uzokwenzani la ekhaya so umlaleli ukhuluma umlaleli mina lento ngitshela lento ishaya ngapha that is why ngithanda lento mina sesizoyivaleni kunento khonyo umlaleli nisibuyeleni kahle bafethu yabona maniphila ningane zabantu bambisanani ni understandane haba sawutwisisi iswobo ngoba manje inkinga le dala ukuthi asabona manizwana ekhaya kumnandi angeke ibe khona lenkomba ngoba ngizo understand umabhiya ngosami ungisayoni so uthe majola or mfethu uhlala namphansi bafethu nge10 bengicela ukuze inkonzo yakithi ezayoni izoshaya la kumkhuleko ku right lokho siyacelana kahle awutlwa ke khethile ho ba motho a sa batleng ho kena le lona ba le lapa ha le tshisa mpepho le go khumama le bua le bafatsi go ba neng leng foster nna ke re motho a skampa o ska ya he ngoba go ba neng ke re ba re tloho wena wa hana ba re tloho ha e mona re tsa tsena ga ha o sa batlongwane ska ba ya loya wa no ba utsa bohluku iphele ba askera le balang hore kaofela ha ona a ileng kae re ntse re le mo
yeah ngizekele mona karantweni eyi1 good ngisingabale topic yethu yokuthi futhi ngomlelo ufuna manje ukuthi mangisuka kwami la sikhuluma ngomuntu onekwa sikhuluma ngomuntu onekwa asandumele ngontsena tsa hae hona le mokete ha lapha ha ba tlo ba phata batho ba phahlaka phuma ya thabo ya tsamaya o ka khutla ha di o tla khutla reja yabona bona sesivala nje kamnandi siyazwana ke manje kamnandi bafethu akela udimelo tsona ha fela sa phazami isimaphazamisana ke tsamaya yabona ya thabeng nazoke ngathi wethu sesiyavala ngiyayithanda seyivala manje bafethu sivala ngegeli phezulu akangali isinto bashila abantu bashodoza kanjani vele lento suke sixoxa nje wona singxoxo nabafowethu kodwa sesiphuma nje bakithi into esobala sesiphuma nje neqiniso sonke ukuthi emhlabeni mangabe unomfowenu unodadewenu zwanani understandane ngoba lokho kuyonisiza ukuthi udadewenu mangabe ethi wenza umcimbi wenkolo naye mangakuthi kanjani uyangena ofuna ungena ongafuna ungena akaphume uma wenza isigubhu kanjalo nje kuba mnandi ekhaya nazi indaba ngazi manje namanje sekungena indaba ngiyathula mina kanjalo lesishintshana kanje kunjalo ukuphila nazi indaba ele kunjalo ukuphila mawuthi